Федор Павлов ежбе хизепленеген музыка училище ергелен нерембе тұғыруыны жыл жетірем. Жаныма Чаваш Пашалах оперва балет театрынже музык шызем, азамлы кевешемебе келенегензем, инжетри ханазем ештін бұғын жеш. Бұл жұтыра перін корреспондент Александр Осипов табылжы. Шубашкарды музыка училище юрадора журална. Ширеме жемер бышламашынче Иван Яковлев школинче веренеген иге булдарулы каче. Федор Павлов по Степан Максимов сырме губыскалаганзем Чавашсень хайсень консерваторию был малышинче неметленне. И кажете шавдери илемле пигене Капиталина Сливанова на юратна. Кайрах папинде тохржа ширим дохормышулда Шубашкарда музыка по театр техникуме ергелеше Павлов по Максимов. Кашты шлезеннех пелючит менни нетуйза мускавран пулдарулы специалистем чинзе илешеде. Пари Мускава, те при Ленинграда время тухсагаяще. Унданба музыка училище профессия музык шесене хаделеген киль был задрать. Ханазембе училищерен верензе духнезем юбилею явнен нумай малдан бухын матыдынчиш. Самах юмах сүтсе яврыш, кавезем янратрыш. Людмила Борисова, пианист, музыка училищене хузан консерваторин жемерензе духсан килне. Алла игі жылышлесе вунжар пианист френцегларна. Халі вренегенсем педагог ылттын аллызембе азамла сазыгларны не итлеріш. Юратны врендегене хесеплесе алы жупнынче нирримін буржай. Эшлеме барахны игі жыл житре. Пинде тұғыр жылут-мылуттымыш жылда келсенех манжын музыка училищи пурнышын теп пулыми бұлзадычы. Фортепиано калама халі деп рахмастып, шыны хайлавзем врене дептет. Людмила Борисовна врендегенезем чаплы булна. Вазинчен бери нейгаус профессор. Музыкшыжын камран варен не пятипельдерешлетет Людмила Абрамовна. Талантсен ишидинтереси числы да сумлыш. Анжақта вазинчен профессионалзем думалла. Міншін тезен көвек аланығына сақал хайлава худшине jirsa, он ергене тепчеме білмелі. Унзырын темле булдарулы кубысшы да, кубысшы кына. Тебір Людмила Петухова халық хоризын ерце бараганзене хаделеген уйрымын ердюши. Кундахын вренегенізембе ханасыне илемле юрызембе савындарчы. Унжын да музыка училище тақшандан бақтыван кел пылзатыны. Халхи ачасам серинден мінле уйрылзадырашчы десен шаплақ уравлары. Малдан студент пулны, кайран эшлеме бушлана, ирден гаштен училищера, млек сакрыба, сакрычен, езір білейдіріне сәнкәс хворунда эшлені майы бір міле эшленіне. Көне жерінде мажын болсынақта келбеге, халхи ачасемізем күш тұрықларақ. Вазем ховард лаза илеші, малалла бұрашы вазем халхи бұрнышпа дене бегінде, ебір ұтлара шутланы бұл пирін ұрықла майзем бұлны бұл дене бег, халвазен компьютеризации әмірінде бұрна пұрғадан вазен ұрықла информация дебеден ұмайызым, в информации ховард тубашы, тупма майземде бұр, пирін фонотекаралар мала бұлны, пластинка етнемеле бұлны, но май дубайна, но ебір хайгизден себе шутлазан, ебір тұрышырулақ бұлны, әшченірек бұлны. Твата сегеде яғын кірлері уяу концертчі. Ларма вырыншук париде тұқсағай марыш. Федор Павловын сырнай бабалнайне янратса бұшлары уява училище оркестры. Юбилей зінже ялан хебегек саламлаган ешла. Училище директорын сцены жінжен пір самантлықта тұқмамай бұлмары. Малдан культур министр Ырыз Мақсем калары. Республика пушлығын салам не була забачы. Юбилей яжипе училищене $1 миллион тенге кужарны жінжен білдерчі. Халінде есір шәне инструмент семде автобуста шәне зөдел буганда тоянма бұлдарадыр дері. Депутат семрендегензен бевренегензене чаплы барнезен барза завындаржыш. Хузанбе чулхула консерваториязінчен килни проректорзем саламланымай училищере ачазене вренме халхи майзен пуррине общежит типите чаплы булныне палатрыш. Малдан программара хайзен пулдарулығы бе халхи чи пулдарулы студентсен палаштаржыш. Кайрак кунда врензе ысталықне аслы шкулзенче туптанаганзем тухырыш. Паян Шубашкарды музыка училище профессияне врендеген заведенесен чын-чын төслеге. Эпир пәрвежім зарадаланатпыр. Вайлетпір дәрі Светлана Белоус директор. Музыка школезене малала ергеленсе ишлеме врендетпір. Пулдарулы шамлықсене профессия ені бетевіштерзе консерваторизене ярза унхышын сцены жене Кларас Теллев пиреншін төпіш тері ердюжі. Чувашенгларын Валя Александр Осипов, Игорь Ульянов.